ምክሮተይ ግና ብኸዮም እዩ ፈረድቶም በገደል ምስ ጸደፍ ቀልጣይ ጥኦም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝጠልሞን ዝርሶን ዓጽምና ከምኡ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ኦ እግዚአብሔር ጐይታዬ ኣይንተይ ናባኻየን ኣባኻ እወክል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትኽዎ ካብቲ ዝጸወዱለይ መጸዋድያን ካብ መፈንጠራ ገበርቲ ከይንሃለዊና ኣነ ክሃልፍ ከለኹስ ርሴና ኣብ መጸወደያዎም ይወድቁ ኣሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ብዓውታን ኣብ እግዚአብሔር እው ብድምፀይን ኣብ እግዚአብሔር ምህለል ኣለኹ ጓሃየ ኣብ ቅድሚኡ ክዑ ሸጋረይ ኣብ ቅድሚኡ ነገር መንፈሳዊ ውሽጠይ ምስ መሃመነ መገደይ ፈለጥካ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠረ ሓብኡለይ ኣብ የማን አንኩን ነፍሰይ ግድ ዝገብረላ ኣልቦን ወእግዚአብሔር ነባኻ ኣወኹን ንስኻ ማዕቆብያ ምድሪ ህያዋን ግደ ኢኻ ብዙሕ መከራ እየ ዘለኹሞ ኣብያተይ ስማዕ ሓየሎምን እዮም እሞ ካብ ሰጎግተይ ኣናግፈኒ ንስምካ ኸማሱስ ነፍሰይ ካብ ማእሰርቲ ውፃእያ ሰናይ ክትገብረለ ኢኻ ጻድቃን ክኸቡን እዮም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነፍሰይ እግዚአብሔር አመስግኒ በህይወተይ ኩሉ ንእግዚአብሔር ክመስግንዎ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸ ክውድሶ እየ ብመሳፍንቲ በቲ ክረዳእ ዘከሎ ወዲ ሰብ ኣይተወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መለስ በታ ማልቲ እታ ሓቅናኡ ተፈ ኣምላኽ ያዕቆብ ዘረድኤቱ ተስፎ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘገብረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይ ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዘገብረ ንሓቂ ክሳብ ዘላለም ዝሃሎ ንጥቁዓት ፈትሒ ዘወፅኣሎም ንትሙያት እንጀራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእስራት እፈትሆም እግዚአብሔር ናይቲ ኣውራት ይክፈተን እግዚአብሔር ንሰደነው ይቀወም እግዚአብሔር ንጻድቃን ይፍቀሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይቀቦም እግዚአብሔር ዘጠምን መብለትን ያልዮም ንመገዲ ርስያን ግና የሆያ እግዚአብሔር ንዘላለም ይነግስ ወጽዮን አምላኺ ንውሉድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ Psalms 146 Praise the Lord for a psalm is good. Let praise be sweet unto our God. The Lord builds up Jerusalem and he will gather together the disappeared of Israel. The Lord heals the brokenhearted and binds up all the fractures. He numbers the multitudes of stars and calls them by names. Great is the Lord, and great is the strength. His understanding is infinite. The Lord lifts up meek, but brings sinners down to the ground. Begin the song to the Lord with thanksgiving. Thanksgiving, sing praises to our God on the harp. He who covers the heaven with clouds, who prepares rain for the earth, who causes grass to spring up on the mountains and green herb for the service of men, who gives food to the cattle and to the young ravens that call upon him. He will not take pleasure in the strength of a horse, nor will he be pleased with the legs of man.
The Lord will take pleasure in those who fear him and in those who hope in his mercy. Amen. Hallelujah. አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊት አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንዎ ኣትን ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣትን ናብ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያት አመስግንዎ ንሱ ኣዝዩ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም እግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓመቁን ኩልኩም ኣቱም ሓውን በረደና ሰሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥሁ ብላን ኣቱም ኣኽራናት ጎራብትን ኩልኩም ፈረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ሰራዊትን ኩልካትኩም እንስሳ ለምን እትብሉን ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልካትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩልካትኩም ፈረዲ ምድርን ኣጓበዝን ጎራዝትን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድሪ እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓሌ ስለዚ ኩልኩም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኖ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤሉ ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽን ከም እናበለ ባረኸቦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቅንኦ ፈራዲ ክቃወም ተዳልዮ ኣለኹ እቲ ኣብ መጋይ ዝሃለፈ እድመይ ንኾነኒን ንፈርዲ ብቆ ስለዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ኣርድን ኣንቀጥቅጥን ኣለኹ ግንኸ ነፍሰይ ግና ኣብ መሬት ተንበርየ ካብ ሓለኹም ተነስሂ ምኽንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይወድሶ እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦሞ ካብ ደቃስ ትኪት ትንሲኪ ናብ ምድህንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሃርንን ኣድህንን እንበልኪ ትማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ መዋዕለ ሰብ ዘወዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘላለም ዝነብር እንተ ዝኾንሲ ነፍሰየ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለኪ ነይሩ ግነከ እቲ ጽዮፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቅ ኣከየን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝከልኣ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰተይኪ ኣብቲ ሸለልታንን ክዳን ስጋኪ ኩሉሂ እንታይ እዩ እቲ ኣትዩመሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኬ በቲ ኣዝዩ ዝፈርህ ፈሪድካ ኣሰበድ ነቲ ዘላለማዊ ፈራዲኻ እናበርከኸ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እትቀጥቀጥ ኣለሁ ኣነ ህሱም ደኑሰ ኣብ ዓራተይ ደቂስ ዘለኹ ኣብ ህይወትን ዘገዱ ዝኾንኪ ናይቲ ተቀበል ስቅረት ኣብነት በመስዋዕት ኣፈልበይ እናኮኩ
ኦ አምላክ አነ ገበና የእሞ ይቅረብ በለላይ እበል አልሁ እዜኒ ወዘልፈኒ ወላለም አለም አሜን። If life were everlasting and this world ever existing, you would have an exercise, O my soul. But if you were wicked deeds, O Holy Virgin, overshadow your servant with your instant help and keep the waves of evil thoughts away from me, and rise up my lying soul for prayer and virgin. For it has gone into a deep sleep, for you are capable, compassionate, and helpful mother, the bearer of the foundation of life, my King and my God, Jesus Christ, my hope. Amen. تخلو كبز عاليت ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፅ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ንህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽኡ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ነቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና
أقويتا حتياتنا حدا قلنا أقويتا بدلنا يتصبصبلنا أقويتا أبسانا قربللنا أقويتا نحمات وغابس حيما من أنت تقدس مكايل كافا والسم أقويتا نتم زمت بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنا بسم عرف أو خاب حتيات نزغون كأقويتا محرنا أو خاب حتيات نزغون كأقويتا رأنا لما أنا ناقا تقبللنا كبرن مسقانا بفتسم معرقن قدسنا نعقا يقبا أمين أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعات كبرنا مسقانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سمك يقدس من قصة تمزا فقد كام تاب سمايكم مدمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلونكم دحدقنا لهم بدلنا نوسانا ندقلنا وكفاد حنا برفتنا يتأتونا من قصة حيلن كبرن نزل علمنات كايما أمين أوزت يا مريم من قدوس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا خدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي أدي جابير صبات قويتا سراوي سلام لك الله نسقك عن السبرغتي خفرا كرس خمرغي وملتز أجاي جابير مساقي وفست رسول كحاتيات نخسر لنا نفت ودغي يسكر سوس من تانا محرت لمن لنا أمين يا مسقانا نقدس دنقل مريم وقدس تملت ጸጋ كل جزء دنقل زخان كولاريت أملاق عد خريستوس سلام نبلكي ننت حاتياتنا حد قلنا نفقر ودخي صلوتنا عرقلنا نعكنيا برهان يسوس كريستوس أملاق لان زولد كلنا قدس تدنقل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا حادقو خمحرنا نابقويتا لمنلنا وقدس تدنقل مريم ولاريت أملاق نزر سب من تأمالاديت ناودخي يسوس كريستوس بحدقت حاتيات كصقونا لمنلنا او ناي حق نغست دنقل سلام نبلكي او ناماني الاملاخنا زولد كلنا كرعات زرنا سلامتا نقربلكي او دنقل بقويتانا يسوس كريستوس تآمنت امالاديت حاتيخنا من تحاد قلنا تذكرنا أمين أبل متوي صلوت هيمانوت او أدي حقنيا برهان نخبركي او قدست دنگل ولاديت أملاك مدهن عالم سلزة ولد كانا مزيو كا نفسنا زلزدهنان نمسگنكي او قويتانا نغسنان مرهانا يسوس كريستوس كبري ناخا يخون نسخها نهاريات مغوصهم نسمعتات أخيلهم نصاركان الالتاوهم نبيت كريستيان كنات نهاتان هرقت بهذا زملكوت سلوس قدوس نبصر نسجدلون نخبركم او قويتا مهرنا او قويتا مهرنا او قويتا بكربنا امين ناي هيمانوت صلوت كله بزحازة سماين مدرن زرن زيرن بزفترة بحد اجزابير ابنا امن بحد قويتا بي يسوس كريستوس عالم كيتا فترة مسؤولو بزخون ولا وهدونا امن كاب برهان استرخ ببرهان كاب حقني أملاخ استرخ بأملاخ زيت ولا برفتور زي كونه بملوكتهم صاب معرض كونه كله بوستفترة بزيكو كنا أبز مدرزول يكون ويساب سماي زلو منم زتفترة يلبون من تانا من سب من تمدحنا كاب سماي زورد منفس قدوس كاب قدس نقل مريم سقالة بس سب كونه دما بزبن بينتنا وبيلاوتوس من تانا تسقله حمام مكرا مسكل تقبله موتا تقبر عب قدسات مصحف خمسة صحفة عم بالسالسة محل خموتات تفلي تنسى بخبرين عب سماع عرق عبي ما نبو تقمت كم بحدش نيوانا نمتانن كفرد بخبر خمتسيو نمان قصون مودعتا يبولون قويتان محوين بزخانة كعب عب زسارة منفس قدس ونا أمن مسعبن ولدن سقدلون مسقنون بنبياز التزاربي العلوخلنا هوارات قوية بزخانة بحان تقدس بيت كرسيان أمن نحد قد حاتيات بحان تتمكتنا أمن تنسى موتانا نزل عالم زمت صهيوة تسفان قبل أمين أمين أقويتا صلتنا سمعها حتياتنا حدا قلنا كريا لايسون 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 كريا
ላይሶን Kriya laison, Kriya laison, Kriya laison. ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን Kriya laison, Kriya laison, Kriya laison. ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን Kriya laison, Kriya laison, Kriya laison. ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን Kriya laison, Kriya laison, Kriya laison. ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን Kriya laison, Kriya laison, Kriya laison. ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን Kriya laison, Kriya laison, Kriya laison. ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን Kriya laison, Kriya laison, Kriya laison. ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን Kriya laison, Kriya laison, Kriya laison. ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን Kriya laison, Kriya laison, Kriya ክሪያ ላይሶን Kriya laison, Kriya laison. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ብልግስኻን መልአት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳናኹን ምኽንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረድኣ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምንትቲ ኣብ ልዕልና ዘስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣይቀድስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ክታብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ንና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝዓደግናሎም በደልና ንዕሳና እንደገልና ካብ ክፉኣት ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ዓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ስብሓት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርፅኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ሩሩን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምንተ ትቅዱስ እምካይልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን እቲ ብኡን ምስኡን ክብሪ ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ይግባኣካ ሕጅን ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ ምሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ግዜን ሰዓትን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት ተመላኸ ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓተተኛታት ትምሕር ንሓጥቢ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ትሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና
መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትናውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና ብህልውናን ክንዕቆ ብቅዱሳን መላእክትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፅዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ስዕርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሰላም ለኪ ማርያም እምን መግመሪ ተነድርስነ ዘይታመር ፀይነ ድንግልና ብተክል የተመልአት ቲትን አፍነት ወደ ዓለም መካነ من سأسيو ለእግዚአብሔር አሃዘ በእንተ ኩሉ ዘገብረሊተ ረስን ደሞአስሙረ ግብተ ማርያም ዘቤት የሳት ልሳኑ ዘለች ቤት ማርያም ዘባንቺ ክርስቶሳን መቅደሳን ሞገስ የማንቺ ባርከኝ ስብሰ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ምስለ ነፍስኪ መዋቲ በተሰናውሃቲ ማርያም ዘማተማቲ ሰሎሞናቲ እንታዘቢባን ወርቅቲ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ መካነ ፍስሓ ኑዛዜ ሀበይረይ ወለላ ወይ ህሊ ወለትካዜ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዘባረካ ዋላለ ክብራ ፍልሰተ ሄኖክ ወልደ ማርያም ስብቶ ለተዋካ ይገብሮ ፋሲካ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ዘእይቀብል ሞገሱ ወዘእይነጽህ ባሕረ ተውዳሱ በሰማያት ያፍለሱ በምድር ሰላም ለፍልሰተ ስጋ ዘፈድፈዳ ፈደሱ ባየ እንፈሰተ ኤልያስ አርከውልየ
ማርያም ስጋችን ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ ዘትሰባ እምነ ፀሐይ ወወርሃ ስነ ብስባቲሁ አብርህ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ለሊቀ ካህናት ዘአደሞ መስዋዕተ መድኃኒት ያይርቅ ቅድሰ ቅዱሳን ቀዊሞ ሰላም ለፍልሰተ ስጋጅ ማለመመት ታላፊ ውስተ አውደ ችሮብ ተሃሎን ዘያቅባ ሱራፌ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ዘአጥናን ኃይሉ ወአኤናወን መዝራተ ሳህ ወበጽሕት ማርያም ለክርስቶስ አባሉ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ እግዚአብሔር ዘተዋሕዳ ወተካፈለ ከበዳ ድንግል ኢየሩሳሌም አውራ ሰላም ለፍልሰተ ስጋኪ በሰውሰ ብርሃን መጡ ከመትኩኒ ዮም እመለየሩም ጽደቂ ሰላም ለፍልሰተ ስጋች ውስተ ብሔር ስውር እንተ ቼነያሃ ወገባሪሃ ሰላም ለትንሣኤ ስጋጅ ዘትንሣኤ ክርስቶስ መንታ ርእሶ ሕያውም ድኅረ ኀባ ውስቴታ ሰላም ለዕርገተ ስጋች ዘተወጥነ በቱ ዕርገተ ቅዱሳን አበው ዘባሃቤች ተአክቱ
سلام لجيورجيس تولى وإمامه تلالى مقوس سمو مثل بالخاصة فلسطات مون زي مثل شباب ماريا لا طعمان برختان رديئتان يدينا قدس نقل مريم كفلنا يدينا قدس نقل مريم كم تنكن محجنا ودهم زمالد كل ما مالدلنا صومنا صلتنا سبعنا دم أملخنا تقبل لنا بكن ميخا قبول سخاتريو السخات تقبلو قبرلنا سلامة جمير كاب سلامة فتسمنا أب سمايات نبرابونا سمكاي قدس منقستغا تمسا فقد كام تاب سماي كم دمام تريخون إعلات مقبنا لو مهبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا وكفاد احنا ننبر أفتنا يتأتونا منقسن حيلن كبر نزل علمنا تكاين أمين أوزت يا مريم من أي قدوس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي عدا إجابير صوات قيتا سراوي سلام لك الله نسخي كاب أن استبرغتي خفرة كرسخم برغي أومل تسقا إجابير مساقي أوفس ستدس فالكي حاتياتنا خسريلنا نفت ودخي يسكر سوس من تانا محرت لمن كمثادنا እግዚኦ መላእክት ወምሳታት መንሱት ወምኩሎም ዝኩያን እትሚን ስምየት ወምጥራት እምድት ወመጻይት አድኅነነ እግዚኦ አምላክነ በዛቲ ሰዓት አኀዝያለ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታ ካብ እከይተ መዓልትን ካብ ናይ ጥፋት ሰዓታትን ካብ እኩያን አጋንንትን ካብ ትህኺትን ካብ ኮንትነትን ብሃንደበት ካብ ዝመጽእ መከራን አድኅነና እወ ጎይታናን አምላኽናን በዛ ሰዓት እዚኣ አድኅነና ዓለም ዝሓስካ እግዚአብሔር አምላኽና አኀዝያለ እግዚአብሔር አምላክነ እወ ጎይታናን አምላኽናን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስትብርኽቲ ፍረማሕፀንኩም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ነፍቶ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ንኹሎም እቶም ኣብ ኣምላኽነትካ ዝዕቀቡ ረድኤትን ምድሓንን ካባኻ እዩ ንባርያኻ ዳዊት ካብ እከይቲ ኩናት ዘድሓንካዮ ንስኻ ኢኻ ንዳንኤል ካብ ኣፋናብስቲ ንሶሰናኻ ካብ ኢድ ረበናት ንኣናንያ ኣዛርያን ሚሳኤልን ካብ ዝነድድ እቶን ሓዊ ዘድሓንካዮም ንስኻ ኢኻ እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ካብ ዓላዊን ዓማፅን ትውልዲ ኣድሕነና ብሕያውነትካ ካህኒ ነብስናን ስጋናን ዕቑባኹን ንኣብያተ ክርስቲያንካ ብምስጋናን ብጸሎትን ብቕኑዕ እምነትን ሓሉ ኦ ኣምላኽና ይቐረበለልና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ናብ ጥፍኣት ኣይተእትወና እንታይ ደኣ ካብ ኩሉ እኩይ ኣድሕነና ባልሃና ብሰይጣን ካብ ምስዓርን ካብ ውርደትን ውድቀትን ኣድሕነና ብዘይ ድኻምን ትኽኺትን
نحوارو بكل جزية بكل ساعات ክንእዘዘካ ርድኣና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ለዓለመ ዓለም በእንተ አምላክነ ዘዲበ ቸሮ ኦብየል ትነብር ማበ መላእክት ተታኮ ወትሴባ አንተ ውእቶም ዘከፈልከነ ንባየ ውስተ ጽርሐ ቅዱስ ማይፈድከ ንዘከር ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንፍድለከ ዘሰርከ አኮቴተ አንተ ተወከፍም ዘኩሉ ሰክዮተ ወበቅዮተ በተአምኖ በውስተ ልብ ወዘበሰማያት ምስጢርከ በጤና ሰናይ መዓዛ ቀብ ኩለነ ዘንበለ ጻይበ ወዘንበለ ተመውኦ ወዘንበለ ማይቀፍም አየንትነህም እማንበ ወጋርነ እሞታጢአት ወደምረነ ምስለለግም ድኑ ብከ በጸሎተ ኩሎሙ ለማለም አስመሩከ ባዶ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይሕዝ ኦ ኣብ ኪሩቤል እትነብር ኣምላኽና ብመላእኽቲ እትምስገንን እትውደስን ናብ ቅዱስ ማሕደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስናኻ ክንሓስብ ናይ ሰርኪ ምስጋናኻ ክንውፍየልካ ንስኻ ናይ ኩልና ምሕፅንታን ልማኖን ተቐበል ሰማያዊ ምስጢርካ ከነስተውዕል ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኹልና ብዘይ ምጭናቕን ብዘይ ስዕረትን ብዘይ መዐንቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ መንደል ሃፅንዒትና ድማ ካብ ንብዓት ንነብስናውን ካብ ናይ ሓጢኣት ሞት ኣድሕን ብጸሎት ኩሎም እቶም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመሩኻ ምስቶም በኣኻ ዝድሓኑ ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘላለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለመ አሜን።
سلاسيك እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ረድኤትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ማኅፀና ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳዊሃ ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አብራኪሃ ለአቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አጥባቲሃ ለአጸናከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ከናፍሪሃ ለሳማከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘባና ዘአዘለከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አጋሪሃ ለአንስሶ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትዞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጽፋትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቅጽበትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በርግዘተ ገቦከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ውእዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ በካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሐዘና ለምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጋራ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ 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 እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ
እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለ ዘወረድከ እምሰማይ በእንዚአነ ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንዚአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለደ እማርያም ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተሰከብከ ውስተ ኆኅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠምለልከ በአጽርቅ በእንዚአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከሰርከ አመ ዘመነ ዕለት በእንዚአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ክርስቶስ
كوسط العالم بانتيان سمعنا أملاكنا ومداننا زمهارك قال وانجيل بانتيان سمعنا أملاكنا ومداننا ክርስቶስ سعصك تقرار دايك ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘኀዙከ አይሁድ በእንቲአነ أملاكنا ومرهاننا ክርስቶስ عسروك دهريت بانتيان ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰሃቦከ ከመ በግ በእንቲአነ سمعنا أملاكنا ومرهاننا ክርስቶስ زعتتك كمسرعك وفيات بانتيان ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ زمعنا أملاكنا ومرهاننا ክርስቶስ زتروك ملتحتك ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰለቡከ ከዳነከ በእንቲአነ أملاكنا ومرهاننا ክርስቶስ زبانك بانتيان ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛልበሱከ ከለሜዳ ዘለየ በእንቲአነ أملاكنا ومرهاننا ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛስተጌጸሎከ አክሊለ ሦክ በእንቲአነ أملاكنا ومرهاننا ክርስቶስ ዛጸሩከ መስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጠናውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ከዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ክርስቶስ ዛስተዩ ከቢያዘ ምስላሞት እንትያን ድማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ታገስ ገጽለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙ ከገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘገነዙ ከዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩ ከውስተ ዝርዕ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስተበቁ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእልወን ሐሰስ ናስተበቁን ወድስ ቤታ ምሪያ ብዙ ለመጠባባት ንጉሥ ለተነብሩ ተንሱ ለተነብሩ ተንስኡ
ለታረምም አብዙ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑኩሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሙ ጸልዩ በሰላም ቅድስት ድንግል መራተ አብ ቡርክት አንቲ ማርያም ቡርክት አንቲ ማርያም ማርያም ወቡሩ ብጽራህከ ከማህፀነ ስማ ሀዚየ ኩሉ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ቅዱስ መንፈስ ስረይ ለነ ረዳኢ በግምላቤ ተዘከረነ በሳይለ አረነ አብ ሳለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማሪ ተዘከረነ በሳይለ ሃሌሉያ አለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ ከነህያኑ ስብሐተ ወለከናል መሐሪ ኃጢአተነ አስተስዋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር
وفنوا سالك إذا دخلنا جدجك اسم مهري أنت اسمع يا كل لسان صلات لتو إلى هاليلويا منو نفسي كل مقبار كوي عدنا لنسي صاب أملاك
አበ ንጉሰ ስብሐት ነፍስየ እምኩሉ ምግባረ እኩል አድኅና ለነፍስየ የሳሎ ማስተምሮ ዘይብል ኩሎ ሀልዎ ዘይሳን ናብየ ከተማይ አምላከ ነዳያን ናብዛዝ የዞናን ናብየ ከተማይ ልኩሎ ዋልዎ ዘይሳን አምላከ ናብየ ከተማይ አቀብከነ ከመ አቀብከነ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስራይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማዕኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለእግረ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ይትርሃቅ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ
ሰማዕት ወእደው ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም በረከተከ በእንተ ሰላማ ባርከኒ ትንሣኤ በረከተ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ስአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተ ቅድመ መንበሮ ለንጉሥ አብይ ወይቤላ ወይነግስ ያዕቆብ ለዓለም ዋዕሮ ሀብየ ሰናይት ርግብየ ማዛፎሃ ከመ ቆል ወኩሉ ነገራ በሰላም ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሉ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልክሙ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ አሉ ማእከልክሙ ኖ ነስግድ ወንግለ ኢላቱን ንትፈሳውን ታሰይባት ስመ አምላክ ድንግልናት ያክለት ዛቲቲ ትንቢቶም ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወተም ለመላእክት ላት የደሎም ክብር ወስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕርም ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ንግረ ወላዲተ አምላክ መቅደሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ረምዳነ ክርስቶስ ወትረ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን
ሩፋዬ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋዬ ማረነ ሩፋዬ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋዬ ማረነ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት በእንተ መላእክት ማረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት በእንተ ነቢያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት ማረነ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ ማረነ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ በእንተ ሐዋርያት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት ማረነ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ሰማዕታት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ጻድቃን ማረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን ማረነ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ በእንተ ሰንበት ማረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ሳሄራ ይግበለነ ለሳቱ ተቃረ ለወሊድ በከንቱ ኩሎ ማይተ ወኩሎ ብዙ እግዚኦ ምሕረት ተቀዳዲነ ማተ ተቀዳዲነ ለኩሎም ሕዝበ ክርስቲያን ነፍሳት አብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳዊ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ
ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና ትሰምዕ ኣምላኽ እሞ ስምዓና ድለዩ ክትረኽቡ ለምኑ ክወሃበኩም ማዕፀኩ ክሓብሉ ክፈተልኩም ኢልካና እዚ ቃል እዚ ተስፋ ብምግባር ኢና ኣምላኽና ንፀውም ንጸሊ ንምህለል ንፅዋዓካ ዘለና እሞ ከም ዝበፀሙ ዘይነቦታትና ሃዋርያት ሕቶኦም ዝመለስካሎም ልቦም ዘስመርካሎም ድሌቶም ዘመላእኻሎም ንዓና ድማ ኣምላኽና ሕቶና ዝምልስ ሓሳብ ልብና ዘስምር ድሌትና ዘማልእ ግበረልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፀናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ፀሚኦም ዝጭንቁ ዘለው ድማ ኣምላኽና ንስኻ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ኣብ ፀልማት ኣጎዳጉዲ ተኣሲሮም ዘለው ድማ ሰንሰለቶም በቲካ መቐውሖም ሰርካ ሓራውፃልና ኩሎም ዝወለድናዮም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውና ይትሃበና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ዝገሹ ድማ ኩሎም ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ድማ ኣፀበቐልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ቅድስ መንግስትካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንዓኒ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ከድንግል ኢኸይ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኸይ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸይ ፍረ ከርስኩም ብኩል ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ቅዱስ መሃረነ ቅዱስ መሃከነ ቅዱስ ተሳለ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ይሁን ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረ ከርስኽውን ብሩኽ እዩ ክርስቶስ ወድኽ ለምነልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ቅዱስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ጸሎት ተሳለ ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለዩ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓይንትኹምን ሰማዕ ዘሎ ኣእዛንኩም ብፅዓት እዮም ዝርከም ንዕናው ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንጸርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወከማሆሙ ለነኒ ረስየነ
ድልዋነ ንስማዕ ግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸለቶሙ ለቅዱሳን ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱሳን መአሙን ኩሉ ትእዛዙ ወጽኑ ለዓለም ዓለም ወገብረ በጽድቅ ወብርት ግብሪ አዳዊ ሐቅን ፍርዲ እዩ ትእዛዙ ኩሉ ጽኑ እዩ ንዘላለም ዓለም ኩኖ በሐቅን በቅንዓና አተገብረ እዩ መዝሙር ዳዊ ሚትን አርሰተ ሓደ ካብ ቁጽሪ 8 ክሳብ ቁጽሪ 7 ወአሞን ኩሉ ትእዛዙ ወጽኑ ወገብር በጽድቅ ወብርት ኩሉ ትእዛዙ ወገብር በጽድቅ ወብርት
ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ግዜ ቅረብ ሃላ ኣምላኸ ቅረ ይበለልና ሰላም ዘውዓለ ሰላም ይሕድረና ጸሎትና ዕጣንና ይቀበለልና ንጽድቀሉ ኣይምሮ ይዓድረና ብሕጊ ወንጌሉ ይቕመና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር ከዓ የብቅዓና ሕማምና ፈውስ ድኻምና በርቲዕ ጎደለና መልእ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝኸድና ይኹሉ ይቕረብ ሃሊእኻ እሞ ይቕረበለልና ሰላምካን ረድኤትካን ንሃገርና ንህዝብና ነገራብትና ዘለና ዓለምና ውረዶ ጎይታን ዓለም ምምታይ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ዝጠምዩ ይመግበልና ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ኦ ጎይታ ዝናብ በረኸትን ዝናብ ጥልን ድማ ዘድሊ ስፍራ ከተውርድ ንመነካልና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ፅዋዕ ከለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ዓይነት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ዝሓደግና ሓደገልና ካብ ክባልዕንና መላ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምና ትካይማ ኣዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ክል ጊዜ ስጋሁን ጊዜ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስራማሕፀንኩም ብረኺ ይኹም ዝተጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንክዓት ገብና ነፈጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምለና ኣሜን ነዋ ወንጌል መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ሆየ ዲያቆን ኢየሱስ መቀርቦ መንግስት ሰማያት ልጅ ርየሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሃዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ 15 ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ምውታት ምስ ሰንሰአ እንተዘይኮይኑ እቲ ዝረኣይዎ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ኣዘዞም ነቲ ቃሉ ከዓ ሓዝዎ ንሓድሕዶም ካብ ምውታት ምስ ሰንሰአስ እንታይ ኮን እዩ ኢሎም ተመራመሩ ንሳቶም ድማ ከመይ ደኣ ጸሓፍቲ ኤልያስ ቅድም ክመጽእ ይግባእ ዝብሉ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ከዓ ቅድም ኤልያስ ይመጽእ ንኩሉ ከዓ ይቕንዕ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ከመይ ተጽሒፉ ኣሎ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብን ክነዓቕን እዩ ኣነ ግና ኤልያስ መጸ ከምቲ ተጻሕፈሉ ድማ ዝደለዩ ዘበለ ገበርዎ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ናብቶም ደቀ መዛሙርቱ ምስ መጸ ብዙሕ ህዝቢ ከቢብዎ ጸሓፍቲ እውን ክከራኸርዎም ከለዉ ረኣየ ሽዑ እቶም ህዝቢ ምስ ረኣይዎ ሰንበዱ ናብኡ ጎዮም ከዓ ሰላም በልዎ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም ዜና አምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረ ትንሣኤ ሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ አይማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ሕያው ዘይመውት ተሳሃለነ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት በዮርዳኖስ Amen.
ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለከሙ ክትው ለአምላክ ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጥበትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይን ልብናን ኣዘብራኻልና ጸልማትኽና ኺቃብናትካ ይምረ ዝኸልልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋእ ጦፌ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽት ብዘይቋርፅ ምስጋና ማሕሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማሕሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃኣና ወድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ነመስግን ንውድሰካ ኣለና ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕመቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሰለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳቐይ መድሓኒ ንጥመያት ዝሓልን ግፉዓት ዝበቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማደሪኦም ብጽድቅን ዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳንን ዘኽተማት ዝኣለነ ታምራ ምስጋና እምነትን ጓ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተቐለ ቤተ ክርስቲያን ቆን መራህዘብ ኦ ጎይታ ክዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻ እናወደስና ብዋምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ባኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲ ተፍቁር ወልዱከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም የኒበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃ ለአምላክ ቅረበለልና ሰዓት መዓልት ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓዛ ምሸት እዚኣን ሰዓት ዘሌት እዚኣን ድማ ባርክልና ክሳዕ ጂ ብፀጋኻ ኢና ዘለና ነመስግነካ
ترى هيوتنا غيتفلنا دما نمعقبك أملاخنا منفسك مرحنا كم محرت كامبر كمبر لنا يتقيدنا ودسم مودات وانت تصبق اي مودات كلنا تصبق لنا صومنا صلوتنا سبعنا كل دما بقدمي خاق قبول قبرلنا بأمنات تملئنا بمنفسك تمرحنا كنصوم أملاخنا أبزي أمدري سلام بركة رديت أب سماي دما هيوت كنرخب اللسخة حق زنا حتى بطاتنا هواريات كم زملسكا بس أمزنا عنا دما حتى ملسلنا كم بطاتنا هواريات بأمنة تملئنا كنصوم دما تبعتهم زنبرت أجاخا نبانا دما فسلنا أملاخنا سلا كل تمسجنا بسمايات نبرابونا سمك يقدس منقص تمسا فقد كان تاب سماي كم دما مدريكون عدت مقبنا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا عندقلنا كفاد احنا النمبر أفتنا يتأتونا منقصتن حايلن كبرن نزل عالمنا تكاين مأمين أوغزتي مريم بناي قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللهم بحلنا خدن قليغي بسقا خبن قليغي عدي جابير سبعوت ويتا سراوي سلام لك اللهم سقي كابان السبرختيغي فركر سقوم برخيو وملئت سقا جابير مساخي وفستي داسي بالكي حادياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا امين بسم الله وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين. دحان دوعيلكم دحان دغنيكم دحان دمسيكم وجابير أملاخنا تمسجنا يخون كلهم بكلهم قاسين حالين لمون نابزا ناي فصامي تقاريبنا الله زلنا ناي صوم فلسطة كنقابا نقعبك عنا جابير تمسجنا يخون نتم بزي محبرة ومرخبتات نساتفو زلنا دما بصمنا بهدعات كنسمع مو أبيوتنا قال فري سناي فرخري جابير أملاخ دقفنا كلنا كم ببعد قيمة موزانا يلوم وانجيل اشتي كباق الأملاخ كنكافل وانجيل ماركوس معرف تشعتي خاب فقدي تشعتي كساب عسرتو حموشتي كاب شمون تجميل خم ببعد حن كلها مقصلتها أنا يتمالنا يدبرو تابور زنبرت ياتمس تا معرف كنرياينا بو قلت لهم انت تأمتوا خا بزي يسوس بينو مساتاتهم حدا كوا ينبرن أي رأيون كاب كرن كوردو خلو دما ودي سب كاموتات مستنسئ انت زي كوينو اتزر أيوان حدا كوا كي نقرو أزوزهم نتقالو خا حازوو نحد حدهم ون كاموتات متنساسي انتاي كون ايو إلهم تمرامرو نساتهم دما كما يدعى صحافتي إلياس قدم كمص يقبع زبلو إلهم حاتتوه نسخة قدم إلياس يمص نخلو خا يقنع بزعبا ود سبك كما يتصحف له بزح حسار مكرا كصقبن كنعاقن ايو انا قنا إلياس مصي كم تتصحفوا له دما زدلو يزبله قبروا ابلكم اللهو إلو ملسلهم نابتم دق مزامرتو مسمصو بزح حزبي خبيبوهم صحافتون ككراخروهم كلو رأيه شعوتهم حزب مصر أيوه سنبدو ناو قويهم كا سلام بلوه صحافت دما
ብዛዕባ እንታይ ንጸሓፍቲ ድማ ብዛዕባ እንታይ ትከራኸርዎም ኣለኹም ኢሉ ሓተቶም እዚ ንዘለዎ ይስማዕ ኣምላኽ ስለቃሉ ተመስገነ ይኹን እዚኣ مقصلتا نايتي دبر تابر أب دبر تابر تمالي خمسة عنايو قويتان هواريات بيتروسني أيقوبن يوحنسن وسيدو ترجمان بيتروس أمنات يعقوب تكبر سراح بلنا قنئي نعيو أملاخ يوحنس كافغر ملكت يوم زيهم زين بزي أمنات قبل تقبر هاي تخلنيها أبت قبرين ما فقر أنت زي بلو ما خلو بلاش ما أسر زي بلو يزغون حجي أبلا علي أبزي داس نسرح يلو بيتروس تمال رئينا يو أبزي من باري حشان نايلو إتازر أيوم كبرين أي من قست أملاخ نشتي بالجتاع معاسي أكن كتمص زلوا دحر سقلت يا تمص بيتروس كن كدم سقلت أبزي أتحشان أبزي أنا من بريلو لأنه زي أيكونتن زي أس دحرك تمص زلوا سلازخونت حجينا بيك نورد لنا أين نرئ زلنا نافتي እቶም ካልኦት ዝተረፉ ሐዋርያት ዘለዎ ናብኦም ክወርድ ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ካብ ከረን ክወርዱ ከለዉ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ሞታት ምስተንስእ ተዘይ ኮይኑ ኣይትንገሩ ኢልዎም ዝዝራእኹሞሲ ኣይትንገሩ ኢልዎም ስለምንታይ ጎይታ ብመዓልት ብሰዓታት ብግዜ ብቦታ ይድሰርሕ ኣብቲ ዝተንበታ ዝመደበላ እዩ ዝኸይድ እቶም ኣብቲ ግዜ ተዝነበሩ ምድራዊ ንጉስ ምድራዊ ሰብ እምበር ሰማያዊ ነገር ይረአዮም ስለ ዘይነበረ ነቲ ምድራዊ ገዲፎም ሰማያዊ ክሳዕ ዝጥምቱ ክጽበዮም ኣለዎ ማዓ ሰዓታይ ኣኸለትን ጽንሑ ኢሎም ዋላቶም ሐዋርያት እውን ካብ ሞት ምትንሳእ እንታይ ምዃኑ ኢሎም ተመራመሩ እዮም ኣይተጠራጠርዎን ግን ተቐቢሎሞ እንታይ ደኣ ቅድም ኤልያስ ክመጽእ ዝተባሃለ ወልክ ኤልያስ መጽኡ ግን ከም ዝደለይዎ እዮም ገይሮሞ نمانين إلياس بلوم زل حجي يوحنس مقمصيو مقد قنيعو انت خونا جن كم زيدا لا يغيرهم مويل ودي سبكا تصحيف خمزة له رأيوه حسارة مكرا كتصقبن كنا عاقنيو زي فلطوا بمسكال كحلف كم زلوا فلطوا أنا قنا إلياس مسيو كم تصحف دما زيدا لا يزبل قبرو ومبر أيسمعوني إلياس ون يوحنس مطمق أيسمعون نقويتاون أيك سمعون يوم أيك أمنون يوم تا حجني اشتكن رياضة اللي يدل خجن توم صحافتن فريساويان سي نتوم أبتحت زنبرو أبتخرن أجر الصبي زنبرو زترفوا حواريات يكرهروا منيرهم كريستوس مسمت أجن تايكوينهم صد إلهم سلام كلوا خيرهم نعاتهم قلنا أصبيبهم لهم يمصنيهم أصبيبهم لهم يمصنيهم عقلهم أصبيبهم كارخروهم بزعما من تاخم تكارخروهم زلهم يلوها حتى كلهم نري أفتام فقد عسرته شدشته علم تكارخرنا تصبب لنا سلازي لما قويتا حجي زرأخمو نايصبح تسفاي نحجي قلنا بيكن كيدا لنا نافتا صبيب وازلو مدري نافتا صلميت وازلو مدري اتبرهانتي نافتا صلميت وازلو مدري نافتا صبيب وازلو مدري نافتا عقلها صبيب وازلو ملس سيئنات اللو زلا نحطوتات ناب أنا خيد نافتا محواتكم ناب أنا مالتي حجي مرسي زسألنا اللو حطو أبي هوتنا ساللو مرسي زسألنا اللو حطوس أبي هوتنا اللو هو الله من يزملسو من يزهدو بزح أبنتات كنرئ نخلينا حواريات ويب كاب مرعان دا دوكيماس أبقانا نيقليلا شنق مسبلهم ملس خمان يم رخيبهم وين مستودع كاب كريستوس رخيبهم كريستوس أو سلزنا بري إتيز تودع نجر ملئ لهم يتحفرتهم بخبرة تشفينه شنكتهم برهوا بزد النق قادا بزحاشة بزبلزة أبهاريات تريناون انجيرا هو قد لهم كله أما ركوس 4 تدارينا
تشعت لوقاس ونالو بزح حزب تأكيد الدحري أو خميل كيدسي يبلنا نحنا زسبسي أم تايك دكسيو تايك بلعي ولم تجنيقم زجرم كا نسخاتكم هابوا ميلوم يبلنا لهم من دافر حسي نسخاتكم مجبوا ميلوم مسانا زلو نجر زي مفلات حجي قدائي مخانو نحنا أمو أبزي الله حمشت جوجون كلتا عسان تزي كوينا نمبر انتهى لنا كاب عداقا خيدنا خنعدق تزي كوينو تزي جنزبون للعقمي أي كاليني يتنسب زي كال نماني كاليو نقيت أي كالي ذهب زي اللهم سيو زمقب أملاخ نتاج انقطهم ملسي هبوهم تنزل لكم ممسوان باريخو قريسو خاني كابتز نبرو من العلي بتناتنا امسقيبهم وان كيبلو كوي 10 مصوب ترف العلم كاب حمش تقوقون كلتا عسانسي 10 مصوب ترف تلعيلو سلازي تزو تمقبوه كاب قويتا دا أمبر كاب تتحستهم كم زي كوني كنفلت قبعنا حمش تنقيران كلتا عسان زقن عقويتا أمزمر داويت 107 أما كرؤهم من أبغزي أبهر جرحوا نبص أبابهم ون أمسوه نتمع عبلنا فدات لوطو نتبو بلا هدؤو نامنا بدات لوطو مع بلات كا زقبله سلازي هذا تحقسوا نابت زدليو ودب دما أبصحهم قويتانا إيس كرسوس نتم طميات أشحات أصقيبو نزم بمعبل توحيدهم زنبرو بيتروس ون بمعبل خير كن داخدون كله بجلبا الناس قعزوسي نزيو ما أصقيبو بجلبا الناس قرون كله جلبا خصت مجميرة معبل مسيوم قويتا أبنتاي دك سنيرو أبتحتي أبتا جلبا كنت أفدو قدنا بالكانيو إلهم كنقنقوا خلو نري ويتا مثل نقنق كايو مسكوحة خايو مصوع خايو جن معبلي هاد شجر يتأفق سببا يرهو سلمات يبره نمعبل هديو نفتز اللي هو بتاخاب صحيح من إذا قدوس داوي زباليو أبتم وانجل كمن نري أدما أما ركو 34 شعات سب 30 شعات تنزل خا نريو عبي معبل تلعيلو فريهم حجي نزم ذكر خروم زلو سلمنتي أم ذكر خروم زلو يعني غانيان زحادرو ودو سبعين غانيان زحادرو ودو أمسي لهم نتمهاري أسي مفواسو سينهم نتخ غانيان موصو سينهم بزيهم كازج نقوم زلو كاب عقمهم من العلى زخنه قويتان تايلوم أتم قدر الأمنات سمن إشت أمنات قبلهم كلنا نري سمن إشت أمنات زي كم زبالة زمرزي بزي صومن صلاتن هاي وصنيو قويتا مسمى صقن أتعباسن أمامن غانين وزع إلو خوص أخلو نري زين عنا لو من تايو علم تكارخرنا علم تعبل لنا نبر بخركرا عقلو ما صبي بملهم يمصني حمريهم قويتا خبت العليتي ابد زرعهم برهان اذا بزرعهم وسناي نجر بطرس ززاربو ناي فلط نيرو مونتايلو سلسته داس ابز نغبر حدا نعها حدا نموسي حدا ني الياس يلو السو مدراوي داس مدراو خدان مدراو صلال كصبن كلو قويتا جن بمنتا يشفينهم بدمنا ناتي محدري حشكا ناتي صلال حشكا ناتي شفاني حشكا اتي اسي مدراويتيا غزياويتيا نخلو خايت خوننيا هم بدمنا بغرما خشفنهم كله نري تي مجمر تاخدان ادامن هوانن زنبره غرما طراي مخانم زي فلطلو زنبرو كمي زبله شفان ناي املاح كم زنبره يرينا
ككارخروهم كلو انتي لم كم زملسوا انتي كم تبلوا انتي كم تقبروا اي تتشنقوا انا كل ما علت مساكم يموني انا ادي زارب برسخاتكم ايكمكم انكايلو سلسي قال املاح كل غزي خم نبلو قال املاح لومي هياوي لومي نعين نعخمني لومي نعين نعخمني لومي اتي برهان اب دبر تابور زتراي اتخبر املاختي اب نفس وكفنا خبره اتصلال دمنا نخلو غدلنا دشفن عرقنا دشفن ابسانا دحصب زصري غويتا لومي نباينا بخم كسدو دما قربي انتي طراي تدلي كم تنتودو غانين حدير وسي انت فتي خاص كتحويه تخلي خايلو امنات انت اللي هتكادما كحوي خيليلو امنات سلتا نشتي امنات يلو خصل خلو امنات وسخن خبل خلو دما نريو كم ببانشتي حدا خابتهم هزب خا ممهر نودي زي الزارب منفس حزوس نابخا مصيو الله ابز حزود كابز حزود ما ينبدبدو نسخا يعفر اسنانو يحرقم ينقصون ندق مزامرت خادما كوصو نغير يمسي نساتم غنا اي كالون يلو ملسلو نسون اتا زيمن ولدو كسع معاز مسخاتكم كنبريه كسع معاز كعقسوكم يه نابا امصو يلو ملسه نابو دما امصو مسرعيو خا شعونه منفس فنطرطر ابلو نا مدر وديقو انغرغره عفرخا يسوس دما نبو ازي كابز حزو كندي زمان ايو إلو حاتتو نسخا كاب نقسنتو كطفو بزح سع اب حاون اماين دربيو قال تخيل انت خوين كاغنا دنقصلنان ردانان بلو زحتو زي نحنا حتنينا تخيل انت خوينكا انت تبل قال انت بفلات انت بزي فلات جيجا اينا نقبر نزارب اينا املاخ انت اللي سي املاخ انت املاخ مهلاو اين طراطر املاخ كم زخل اين طراطر فتاودي اي فتاون قالوا دنقصلنا غن يلو يسوس كا اتخيل انت خوينكا تبل الله نزا امن كله يكالي نزا امن كله يكالي بوبو خابو اتي قلعه عويلو أأمن نزي مأماني دقف زيابير أملاخ تمسقنا يهون نأمن زي مأماننا نقود لتناقن دقفناك زيابير أملاخ جي نابق زيابير كنا مصو بقول بوخانة تقانين كوصو خلو إينا نري قدائنا ناب أملاخ كنا مصو قدائنا نكرسوس كنصو عمو أتم تسعرو صارز خبركم نابينعو كعرفكم ولا تبع عقمنا نقبرو زي مثلنا بمن رديتنا نقبرو برديت እግዚአብሔርنا نقبرو عقمنا زي مثلنا ስለዚህ ዓለም እቲ ካብ ላዕሊ ዝመጸ ብርሃን እቲ ደመና እቲ ሰላመቲ እቲ ህይወት እቲ ጴጥሮስ ዝተመነዮ ንዓናውን ተዋሂብና ዘሎ ግን بመስቀል ዝሕለፍ ምዃኑ ክንፈልጦ بመስቀል بمكرة بفتنا زحلف مخانو امنات تقبار فقري أسنينا خنكيد زابير إدلينا لو محتنا خملس نتم زص ببلنا ملس خيبهم أملاخ مسانايو قويتا مسانايو نتن احنا مخال سألنايو نابيا مصوو بعلي كحالفو زبل أملاخ يزلنا حطو لنا ناو نقربو قدول لنا خمل لنا سلميتنا خبرها لنا صبيبنا خرهو لنا راينا باينو عيلو مانياتو كل زلو أملاخي تاينا نبلو كل زخيل كل زلو كل فكار سلازخونا كله خقبر فقادنيا دما زخونا أملاخ كلهم بزحات زي قبرو اللو حاجة سبعة تخينهم
كلهم ኣይገብሩን እዮም እቶም ዘይክእሉ ከዓ ኣይክእሉን እዮም ኣብ ኣምላኽ ግን ኩሉ እዚ ሙሉእ እዩ ድልየት ኣሎ ፍቓድ ኣሎ ትሕዝቶ ኣሎ ክእለት ኣሎ ጥራይ ናብኡ ምምፃእ እዩ ዝደሊ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕቶና ክምልስ ነቲ ንሕና ዘይንኽእሎ ንዝኣምን ኩሉ እዩ ዝከኣሎ እሞ ብእምነት ደው ኢልና ናብኡ ክንቀርብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ክብርን ምስጋናና ኣምላኽና ይኹን ደቅና ደለዉ ይመስለንን ብእንግሊዘኛ ተድሊ ዶ ኣይተድል ግዜ ከይትወስደልኩም እንግሊዘኛ ተድልየና ዝደሊ እስኪ ኢዱ ሓፍ የብል ዲ ደግማ summarize. I can summarize it briefly. The gospel that we read today is Mark chapter 9 from verses 9 to 15. It is a continuation of the message that we celebrated yesterday when Jesus took the three apostles, Peter, James, and John, to Mount Tabor. He revealed his divinity. That's the main message yesterday. One of the main feasts of our Lord Jesus Christ. He revealed his divinity. And Peter wished to stay there, remain there, freeze the time. Lord, it's better for us to live in here. Just let's make 3 shelters. One for you, one for Moses, and one for Elias. But Jesus, instead of temporary shelter, he covered them with a cloud, with a heavenly grace. A spiritual shelter that remains forever. Ours is temporary and small, only for 3 people. But that cloud covered all of them. Jesus didn't change his nature, that he revealed. He opened their blindness so they can see who they are. Remember, we said it was, he posed a question for them. Who do people say about me? And then he asked them also, how about you? People can guess. Their guess was wrong. But how about you? Do you know who am I? Yes, you are Jesus, son of the living God. So he wants to show them that, so that they can be a true witnesses, first-hand witnesses. But instead of remaining in the tower, let's go down to the broken people, to those who need the light, to share this good news. We have a hope. We have a future that's waiting for us. Our destiny is to remain, to live in the glory of God through salvation. But that has to be done through going through cross. Without crucifixion, there is no salvation. Without this, there is no resurrection. So they were going down. When they were going down, he told them not to tell until resurrection. They were surprised what resurrection means. Resurrection from the dead. They didn't know that because they were just starting. But they didn't question it, they believed it. But how come this happened? I think the scripture says Elias should come first. And Jesus answered them. Yes, he came first, but they didn't listen to him. They did whatever they want. They killed him. John the Baptist was that he was referring to. So the same thing for the Son of God. For Jesus, they are going to do this whatever they want. They are not going to believe in him. So he's going to go through a suffering. But when they went down, as expected, on earth, with us, always a problem, challenge, dark, lack of so many things. The scribes and the Pharisees, they were questioning them, the remaining apostles. When Jesus came to them, they kept quiet. And then they went to say hi to him. When Jesus arrives among us, everything becomes quite peaceful. That's the main message. In Psalm chapter 107, verses 8, he quieted the storm.
He rebuked the storm. In Mark chapter 4, when they were traveling by boat, the wave was almost going to overwhelm them. They almost sank. But Peter went to Jesus. He was sleeping while he was with them. We are perishing. Don't you care about us? Then Jesus woke up, and then he rebuked the wind, and it became calm. So they reached their destiny. In Luke chapter 9, when Jesus traveled to the countryside, so many people, thousands, 5,000 followed him. But when the night approached, the apostles were concerned. Here we are far out from the city, and we don't have enough food, enough shelter. So they asked Jesus, dismiss the people so that they can go to the city and find their shelter and food. He asked them, you provide them. How come? Well, they are telling him, we don't have. The only thing we have was 5 loaves of bread and 2 fish. And the people that were with them, around 5,000. Unless we are going to go to the city and purchase, and the amount of money is a lot. So this is when the people were questioning the apostles, the message for us. We have so many that presses us, but we don't have any answer. We don't have any solution. But it stresses us more. We lack this, we lack that, what can we do? Like they didn't have enough food. They were overwhelmed by the wave, by the storm. In Cana and Galilee, John chapter 2, the people, they ran out of wine. It was shameful for them, but Jesus was there. He reversed the whole situation. This message is a living message for us. We have so many unanswered questions. We have so many issues in our life, so many arguments at home, with neighbors, with families, at church, so many questions. But who is supposed to answer those questions? Christ. Call him. You have an answer. And then the main reason that the apostles, they were worried, or the scribes and the Pharisees, they were asking them, they could not cast out a demon from a young man. His father brought to them. We see some lack of faith. He was doubting. If you can, the if condition is very wrong way of saying in our culture. We say, Allah can tell you, if you can. Yes, he can. We should not doubt about his ability. The only thing that we have to ask is his will. But certain circumstances, situations, yes, that should be the way. That should be the way. But it should be for glory of God and for our benefit. We go through certain things. But for the one who believes, everything is possible. That was the answer Jesus gave to the man, the father. Yes, help me for my lack of faith, for my little faith, help me. We have little faith. That's why we suffer. That's why we get stressed. That's why we cannot answer any question. But he asked us, those of you who labor and tired, come to me, I will give you rest. Let's bring our issue, whatever it is. It could be our children, right now, currently, our country. This war is hovering around us. Let's bring it to him. He can rebuke the storm. He can calm the situation. He can bring peace. Just we hand it over to him. And he has an answer for everything. For the one who believes, everything is possible. Our God is almighty, willing,
have everything. This is the God that we worship. May glory to be to his name. May God answer all our questions. Share the light that he showed his apostles in the Mount Tabor. The light, bring it to our life, to each and every one of us. The shelter, the cloud, the grace that he gave to his apostles. Instead of temporary shelter, let's seek spiritual shelter, permanent, eternal shelter. God will provide us. Amen. Glory to be to his name. May thank you. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ክርስቶስ በስም ቅዱስ ብንስልና ኣብ ዙርያ መስቀል ንከባሎና ንከባሎና ልደት ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት በዛ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ካላምና በፋሲካና በፋሲካና ወላጎይቶት ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይድረስ በሰማይ ምድር በሰማይ ምድር ባለዳና መንፈስ ካብምላ ጉባኤና ባረጉባኤና ወሬይወት ተጋዘም ጸጋ ተጋዘም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ደሆነ የዓለም ኩሉ ዘታልሎ ናባኻ ቀሪበ በምህረትካ ክህሎ ሎምስ ወስነየ እግሓትተሎ ብጸጋኻ ብምህረትካ መድኃኒ ባልኻ ብጸጋኻ ብምህረትካ መድኃኒ ባልኻ ናይ ዓለም ጠቢኻ እንተ ብርትዓኒ መጻወደ ሰይጣን እንተ ሃንኰለኒ ካብ ኩሉ ዘልህ ኢየሱስ ዘይሃሎኒ ብጸጋኻ ብምህረትካ መድኃኒ ባልኻ ብጸጋኻ
بمهرتك مرعني بعلها كم تدليني متانك عينك سقاها بزهالي قويتها درخا تقصر هيوتي مرعني بعلها سقاها بمهرتك مرعني بعلها سقاها بمهرتك مرعني بعلها كالكان يخلو قويتها يزني ندهري كيملا سصفها بني نوم وعلا عبيد عنني بسكاها بمهرتك مرعني بعدها بسكاها بمهرتك مرعني بعدها بمهرتك مرعني بعدها بسكاها بمهرتك مرعني بعدها لمننا يا الله غدير لمننا يا الله غدير دنقل مريم دنقل مريم بزهان دنقل مريم دنقل مريم بزهان ناي كالكينا ناي كولا نادي ناي كالكينا ناي كولا نادي بكري سبيكي ما كان تسمعنا لفتا بكري سبيكي ما كان تسمعنا لفتا كبرنا سكالونا تسمعنا كبرنا سكالونا تسمعنا بالمالوهي فما تعيسدو نايقوم مرحني زعدنا يمسكن قويتانا تعيسدو نايقوم مرحني زعدنا يمسكن قويتانا لمننا يا الله غدير لمننا يا الله غدير دنقل مريم دنقل مريم المبزوحة دنقل مريم دنقل مريم المبزوحة سيدنا باملاك يمعكوبا
يملك نفوس يا يسكسك سينا غملك معقوبة يدلنا كافر وما ليتن يا ما يبلغ نفوسي خام ما إنسك أي كبرنا مسجانا نجزيابير أملاخنا يكون قدس جزيابير أملاخنا سلا كله تمسجن مزمورنا مزمور ملاك خم تقبلك تقبلنا بزماري ملاكتي تحقوس كأملاخنا بزماري نادما تحقوس لنا صومنا صلاتنا سبعنا سخات ريو سخات تقبلو قبرلنا نبوتاتنا هواريات حطهم كم زملس كالهم أملاخنا نحنا ما بإمنا تملئنا بمنفس تمريحنا خنصممو حطنا زملس حساب لبنا زي سمر دليتنا زمال صمن صلوتن سبعيا قبرلنا أملاخنا ودي سب مودعتو انت تسبقي مودعتو كلنا دما أتسبق لنا أب عالم سلام أمن قدك سواد دما فقر انقسلنا نحنا أبرهان نحنا بسلام نحنا بسبق لنا أبدا سعزيا أب سلمات أب إهتا أب سقاي أب حزن أب مكرا أب بيت مأسرتي أب سئنس زلو بزحات اللهم نخلهم قول حبلهم نخلهم بصحيهم سبب كل يركبني سخاقنا كل اللي خام أملخنا سلتهم كل ما بصعبا زلو نعخان لمنا لنا احنا دما برهوا زلنا رهوا خبخا مخانو فليتنا نتذهب كانا أمسجنتن مما سوتن قبرنا سلام عيل كان أخانا مسجنك سلام دم حضرنا مملاسنا ننا بيتنا دم أملاخنا مقدنا مقدحان مقد سلام قبرلنا نعالم سلام نزازل لنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا من قنا سلام هبنا بنادينا قدس دنقل مريم ملاد النت بناي ملاختي ترادع النت بناي نبياتنا ورياتن صارك عن سمايتاتن صلوتاي تفلينا نفس حونا دانييلنا نفس عرفتها بلنا بسم على أبونا أبراهام أبونا إسحاق أبونا يعقوب قمت لنا حزنانا أنا علنا أب سمايات نبر أبونا سمايات نبر أبونا تنقاي قدس من قصغات مسا قاد كام تاب سمايكم ودمام دريخون عيلات مقبنا لما هبنا احنا نزودولنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا كبتفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا من قصن حيلن كبرن نزل عالمنا تكاي ما أمين أوغزتي مريم بناي قدوس جبريل ملا سلام تا سلام لكله حلنا آخر دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدى جابير صباحت كويتا سراوي سلام لكله نسخي قابان السبرغتيخي فركر سخم برغي وملتا تسقا جابير مساخيو وفست دس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا أمين يفتح ويشري يكزينو أملاك المدهن يسوس كريستوس كان لك كان سريهات يدم ساسي أبسا ولدو لبرو كسات إبراهان أنتم أبو يكانات وابيد يكونات روان سايرو سانات ببسمكم كونوا فتحانا ونصحانا يرسينو تكلوان سمات زيو مهارن كرسس مال عصر تقلته زيو مهارن كشوس 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 أقول أبي قسيس بصلتك قديس زحل في محاركم بزمت خاي حلهم بأفن منفس قدوس كما سرحت أتفتحكم أنت بزتنا مريم أنت بزتنا مريم هارنكشوس بنت 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 بزتنا مريم هارن كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ